Prije svega, on je borac i uporan je. I mislim da bi bilo glupo nešto naglašava da on nešto ne može. Stvarno sve može uraditi. Jedini problem predstavlja to što ne može u WC samo otići. Ali to nađe način. On je borac i traži sam sebi načine kako da sebe olakša. Strasno, djeca. Bilo nam je teško naći obdanište koji će ga primiti. Išli smo na 4-5 adresa u obdaništu u Zenici, nijedno ga nije htjelo primiti, jedino ga je primilo Sindibad obdanište u Zenici. Oni su nam izašli u susret i oni su ga primili jake volje.